Tripura tini pungang muka khorang Tripura ni ekta benami fake account lai aporok South Animesh debbarma 20 লক্ষ টাকা রাংনাহারে এগ্রিকালচার দপ্তর দুইটা চাকরি কা 20 লক্ষ অনেক দূরে তার 20 পয়সা নাহারে যদি চাকরির মানে কোনো ঘটনা তঙ্কায় let Mr. Khorang Tripura can come and prove খাইনেন বিন দায়িত্ব তঙ্গাইছে the day he can prove I take leave from politics omo जों सिउ जोंनो बखरब फुंरुइ सात बाय सात सन्देह खालायनानै जों दिनै आरो CM plus CEO मालाय family main reason खा recently two people no illegally without advertisement notice खायारो वै कुनो notification दियाखै job tang thangjaga je post a gni mong kha masan bung kha rotin debbarma te masake khaksang debbarma bon posting kha executive engineer ro agree wing of so recently je newspaper kamani agree wing o duijona borong na daw hnai je controversy mani obo proof thanga je borok kninyo tong oro masa rotin te masa khaksang ingka sing tini bin bagai action ana bagai borok kninyo bagai haleman oro plus je executive member je bong na nanai je executive engineer bong tibo x nana hemani but jungno tini funuk jaka jungno office order siya pharo advertisement borok khaimani abo kuno koroi and bubagra jungno kaisa before election jungno kaisa kogroma tong TTDCO bini under the government no je supono kamung thung